Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nga ro din irugi papagayam dati tiya pagkasaritaan papagayam niya pagayam tayong Virginia Jean Amudo de la Cruz, tubo iti La Paz, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, kanagdabag na ed iti Waipahu, Hawaii. Sagudahan nga ti surat, Dear Manong Nemi, Jack mas baalan Manong Nemi, iti kinaragsak ko. Kinaragsak mi. Iti dumteng, iti Oktubre 24, taon 1970. Iti Manong Nemi tamaangay ti kalaysami kini Warlito uno Eli de la Cruz. Naangay mismo dito'y Wailoa, Hawaii, iti Filipino United Church of Christ. Uwan kas na ko nakitay Manong Nemi, di mi mas baalan ti kinaragsak mi kini Eli. Gamot ha, kasla jak palaing mamati nga da kami. Uwan, nga da kami katagkatuloyan metlahin. Ada kami ti agasawa. Kalbasan dagiti ado nga panubok iti relasyon mi Manong Nemi. Kasla saan nga da kami. Ngam da kami metlahin Manong. Nagamam mo kami kini Eli Manong Nemi, iti adda kang palayang iti first year high school na love at first sight ak. Akasmet iti pan naka love at first sight na kanyak Manong Nemi. Naganus man iti puso kinrik nami, ngayon talaga nakararagsak kami ito dayta apa nagamam mo mi. Nagamam mo kami, dadakang palang iti first year high school iti NCC, Wano Northern Christian College iti Lawag City. Idi, 1960. Ni Eli Manong Nemi ket gwapo siyempre. Naisem, nabiksa ti sex appeal na. Ado da kita kras ken kuana, ngem ti pagyamana ket madlaw ko nga siyak ti kayat na. Siyak ti nakalab at first sightan na. Adaman iti manikrik na, Manong Nemi nga isang sangayan kan kuha na tay, takunak nga rudeng nga nalab at first sight. Tubo ni Eli ije barangay Biggao sa Nicolas, Ilocos Norte. Sigun matlaking kuha na, iti panang istorya na kat bugtong nga anak. May sakano palang idi titawan ni Eli idi matay ti amana a Philippine Army under US. Philippine Army under US, idi tiyempo ti World War II. Gapo ti pupusay ti amana Manong Nemi kadag pempensyon na kano nga gina. Irinto ta siyak Manong Nemi kat tubo akmet nga sakmet nga Tagalapas iti Lawag City. Walo kam nga kakabsat. Ado kami Manong. Ngeming kari nagdaganak kada kami nga ramidan dati amin tapno maikkan kami iti naranyak amasakbayan. Da kami nga kakabsat. Ti amami, Manong Nemi, ket day di Pastor Pablo Amudo, nga may isang pastor mangalap, buno pastor Manalon,
Irinto tati inami kat may nga pastura kan na agtagibalay. Mabaling kumata ko na manong nemi. Kabuta pastor kan pastura dagiti naganak kada kami alakit na singpet kami met nga anak. Kan nagbalindang istrikto akas pa ng disiplina da kada kami. Ngawan ti sa baling pagpagada kada kami no sa nga tiba nang ipasnek mitagbasa. Tada kano nga adal iti kakaiso na nga mabalintang ipatawid kada kami. Imbastag ko nga ro tinagbasa kat nagtultuloy iti kinaasideg mi kini Eli. Taadan di kiti kondaway nga bumulot ni Eli ti libro wano notebook ko nga ito ni Sublina at danton na nakaligpit nga love letters manong. Iniada kami ni third year high school. Siyak manong nemi mesag kada kandidata para iti Miss NCC. Kada di foundation day mi. Jak namnamahin di manong nemi nga mga bakak. Tapangala ako kada kita adda mabalin na nga mang ted. Iti ado nga maikabil nga kwarta iti. Sobre nga ibunong ko. Ngam na nga bakak manong nemi. Nag-Miss NCC act. Gaputa, ado dagiti indonar ni Eli. Kat isot poon tinang bakak. Isupen tinang ikarima nung naming isot aggastos iti pa nakakurunak. Nakaragragsakak nga rod nga nagyamaman kang kuwana. Huwain manong nami kada ado idinti mangibaga nga dan nagkinawatan dagiti puso mi. Ngayon kinapudno na manong awang peti makuna nga formal. Apa nang ibaga na ti I love you. Puro adda kadagiti love letters na. Samad nga rin nga mabaling nga umay balay. Kabuta siyempre ubing kampay kinistrikto dagiti naganakan nga. Ngayon tinaminsan manong nemi nga inawis nak. Ingkam kano ramanan tiniimas nga pansi iti lamuda. Manong amum deta nga panganan. Specialist tida iti lumi, di ba? Manugot ak manong nemi. Kaya dito ay ngayon baga na mismo kanya. I love you, Jean. Eli, amo mga ubing tapay. Andata pa lang di high school. Ngayon kahit kung iparik na, kaya pakamon kan ka. You're my first and last love. I love you. Nagbalinak taon na pudnukin ka. Arami dagto ti amin na niya manapakaragsakam. Yan saan kong inaklon manong nemi di nga gundaho ay agsipod ta umuna-una ket ubing kampay sa may sa amuan dagiti parents ko nga danubyo baka no kung tandak baka pasardagandak pa yung nagbasa. Iso nga saan ko palang inaklon. Manong nemi hadda kami din it 4th year high school ket sakbay ti graduation mi. Imbaga ti advisor mi manong nemi nga adda maanga nga field trip mi di Baguio. Ket siyempre adda kontribusyon. Tapno makabangkam amin ag field trip sa di Baguio. Namnamayak manong nemi sa ang lagid di nga kayat dagiti parents ko nga paggastusan dayto eh. Isa nga, numampay siyak manong nemi iti presidente iti klase mi. Nagkidkedak Ngayon inabunaran manong nemi ni Eli kontribusyon para kanya. Dak kumakayat nga awatan manong. Ngayon ong tanak mo tentimestrami. At lang aro din kontribusyon ko. Siyak pa iti presidente iti klas. Siyak pa lang tagkidkad. Isang manugot ako na. Iti Baguio City, manong nemi, nagadudag iti nangkam nagpaspasyaran. Kadadala tamat ni Eli, iti asideg ko, manong nemi, nga mangis-escort kanya. Naging ka, manong nemi, nga nadlaw na siguro, nga lamin na anak. Kapag na lamis di Baguio. Inggatang anak ti sweater ko. This is for you, Jean. Ha? Hambong kayo mamalamlamin ka. Remembrance mo di Baguio City? Kansa lang sweater. Kang kapay di buniti mo. Nagbibinas siya. Pasensya ka, Nelly. Apay. Malangat mga atang ko tapno itad kumit kang ka. Okay lang. Tinaskin kat awaten tenyaman ipay ko kang ka.
pamaniknik, iti panangipatpatik ko ken ka. Naging gama nung naming nga dimtengen, siyempre iti panaggraduar mi. Naragsaka, agsipod ta, nalpas ko ti high school. Nga madapa nagliday ko manong nami kasanuno. Sanggam to ngagkaskwalaan. Uno saan to nga may mes nga eskwela. Iti pagbasaan mi ka ni Eli. Ang mga numapasamak ton manong nami panagin na dayumi. Ang mga agbalbali ton tiriknana kat sabalin ton ti pakainlaban na. Dakam to nga ta. Kinon ko nakitinakim ko. Yung itinagsak ko manong nami timatlaang NCC iti nag first year college San Mig. Gapota, talagang gumanat iso na manong nami nga wan kan mabalin kat ada ko man formal anag kinaawatan di puso mi. Dito yan manong nami nga inaklon ko ti panagayat ko ken ko na. I love you too, Ellie. Oh, ibilang ko na ito kararagsakan ng aldaw para kanyak, Jean. When manong name at dan nagkinaawatan dagiti puso mi kini Eli. Sabi ko nga, Eli, tasaan ito nga pagsangitan. Sanggan to pulo sa pagsangitan. Siksikan to lang ti babae ti biyak ko. Awan ti sabali nga yatek, no sana siksika. Sikalaan, Jean. Kastamit kanya, Kelly. Maminsanak tulang nga gayat. No samit lang sika. Sanak tulang nga gayat iti sabali. Nagaragragsak kami maron nung nemi manipudi at dan nananay a relasyon mi. Kung kanak akang kanayon idi manong nemi sapay kumata saan kami nga ginadayo. Ngayon yan. Tasanga napat ganda takid daw kumano. Taidi, dada kami iti second year college manong napasama kan ti panagginadayumi kini Eli. Tsak kumakayat. Nung mabaling kumama nung nemi kat igawid ko ni Eli. Iribaga naman nung nemi nga mapanak ka nun ituloy ti panagbasa na. Ejaya. Fiati University, Ije Manila. E din dito siya kat nagtultuloy nga dak dito lawag numampay sa Jayo ko Northern Luzon Teachers College. Uno Mission istan manong. Pwede pa nagpinakanami ka ni Eli. Mabalin siguro nga talaga nga pagayatan ti panawen ti amin. Jean, nga ginatay ko ta. Nga mo rin mang peno. Adak sa di Manila kat mabati ka dito lawag. Arig na ada ka lang tisibay ko. Saan ang to agsardeng ngagsurat kang ka? No may kanak ti gundaw ay tawagan ka. Siksikan to lang, Jean. Sabi ko mamat takasta ka kanyak. Ikarik, Eli. Uri na ginadayota. Siksikan to lang. Kapata siksikan lang, diba lalaki ti biyag ko. Oen manong nemi nagrigat na ginadayo kat babaen la iti surat ti komunikasyon mi. Nangruna lang arudan manong nemi idi pakaamo kanyak ni Eli. Nasumrek kano iti Armed Forces of the Philippines nga mapanag-training iti active military training sa Port Magsaysay, Nueva Ecija. When asa dagmanting ka pa nagsinurat manong nemi nga amumeten ti koryo idi kat makabulan, samon tumaawat ti subalit, tanyaman nga, asinuman nga suratan. Kahit manipod iti Nueva Ecija, niyakar pa nga na pa nag-training ni Eli sa Jakalinga Apayaw. Nabit pa ay manong naming nga natapugan titawen 1968. Idag bakasyon manong nami ni Eli dito ilawag, dito Ilocos manong nami. Tapno, umenak pa siya rin. Nga kadagini mo tayo nga gundaway manong nemi. Madamay idi,
Ngayon ubrak, itap trabaho ti papeles ko nga ag-migrate i JUS. Iti pa nakita mi nga rod, manong naimi kini Eli, kat naamuan na. Dandanin iti, ipapanaw ko dito Pilipinas na talaga mapag-asatan na makadanon sa Amerika o sa Hawaii. Naging nadayo talang aro din. Sapay lang ka, umad-adayo ka pa eh. Sa alayangan nga dagati distansya. Bayan nalawang nga tao. Siyempre, adagundaway may makadanon sa Jai. Apag ka din nagadyak gundawayan, Eli. Ito na ang kanong arod. Jack pa sigurado. Imposible iti dito matlang atawan palubos niya po. Kat makadarang tato sa Hawaii. Jean, ano nga tanong? Agkalaysatan. Narigat pa yung mapasamak na ita, Eli. Di ba nagkalaysatan makalapad? Iti alis itong idadanon ko sa Hawaii. Amam na ita. Kasanungarot nga masigurado. Nga si kanto para kanya. Kadadadayo ka manin. Tawang ka dito pa nagtalek mo kanya. Katsika, masigurado nga siya. Ang mga nandanton sa bali nga babae nga makita nga masirpat mo kat malipatan na. Santo nga balbalit pa nakahit ko ken ka, Jean. Namnamayam da ita. Numabesan tapay nga nag-asawa. Nga mabaling ko may kari. Nilayang patay ti mabaling nga mamagsina ka na ta. Manong Nemi nakasaksakit di nga pa nagturong ko dito Hawaii kunak. Agsipod ta di ka malapulos. Nakapagpinakada kini Eli. Nga dito pa'y kaaldawan manong Nemi si birthday ni Eli. Isupay. Tinaka-schedule manong Nemi nga panagtayab ko nga katurungan dito Hawaii. Ore kasano kumamat idi manong Nemi iti ayat ni Eli nga umay dito Manila. Tapos na kasakit makapagkinarakop kami. Tapos na makapagpinakada kami nga naimbag. Tapos na kasta kata maulit-ulit dagiti karing-karit itong galmay sa gada kami. Ngamsangan na pasamak manong. Oktubre 2, 1968. Happy birthday, Eli. Naku naklayang yung tinakin ko. Kahit kumaidi ni Eli, amok nga kahit ni Eli manong Nemi ti umay. Agpamanila, tapno umay nagpalubusan, ngem kasano, lip-lipas idi manong Nemi ti napigsa nga bagyo. Ado nagitirang tayo nga nadadahil, kat kanselado manong Nemi, iti digiti aeroplano, uhin manong Nemi, digiti domestic flight, kat kanselado. Nalagsakak kumama nung Nemi tatumayab akon nga dumanon iti isla Island of Paradise nga wawagan da. Ngayon saan? Tatimremde kiti luwak. Goodbye, Eli. I love you. Sabi ko mata, santo nga magupad komunikasyon ta. Apaman nga makadanon nak sa Hawaii, suratan ka nga dagos. Kat sabi ko ma, tagsubalit kan tumit nga dagos. E dahada akong diti Hawaii manon Nemi, data ti dagos kinaramid ko. Nagsuratak nga dagos manon Nemi, kanib pa kaamok ka ni Eli. Nga dakon dito Hawaii. Kinablawak pa iti belated happy birthday. Nagpaspasensya ak, takas diyaman, iti napasamak.
Di ka malapulos na kabagin narakop ken nananay apa nagpinakada. Iti maawat ko manong name iti subalit na ketkas iti kunak. Naliday ka no ready nga birthday na. Taawanak. Ken sa anak nga natawagan. Tado iti na pugsat nga waya. Kahit na kumang idi manong name iti umaya talaga sa Diyo Manila tapno nananay nga makabagkipin nakada kami ngam kasano. Kahit na kumaman ti tumayab ngam sambat mabalin. No ba kasta manong name nagbalin nga asadag ka komunikasyon mi ti surat. Well, kang kanayon na makawawat manong name ti social telegram manipod ka ni Eli. Apa nang ipalpalagip na nga siyak tulaeng iti patpateg na. Kasta met tiraramidek no kasta nga subalitak dagiti surat na. Awan to ti sabali nga lalaki di bihag ko no saan nga isisuna isukit ison tulaeng. Ado pa'y manong name dagiti patpatulod na nga recorded nga music. Dagiti amo nga paborito ka kanta manong name. Kaya sutumunay no ka patpatukarek dagitoy nga music. Nga mangliliwa kanyak manong nemi. Ngayon saan nga nagpaut manong nemi daidi nga ragsak ko. Ken ragsak mi. Diyaga mo no apay nga naguped ti komunikasyon mi. Tanadamag ko lahengen manong nemi. Ada dimteng nga damag manipod sa Dia Pilipinas nga ni Eli kat agasawan. No. Saan nga punta ito eh? Manong nemi, gabotawa maten di mahawat ko nga surat na. Diyak maten nagsubsubalit, tawa maten tinasken nga subalita. Nagrikat ko nga naililiwag kan kaslasang ko may liliwag manong. Kung ko nangarod, di kakabagyak, di kakabsad ko, ninaganakan nga. Saan siguro nga kayo tinaikari na. So siguro nga kayo tinaikari. Aramang kasanot na lagdat karing-kari yun o baka no nakasulisogan ni Eli. Kahit kapilitan na nga nag-asawa. Tiyamok idi manong nemi kat talaga nga mapukaw kun labat presayta. Tiyamok idi manong nemi kat talaga nga awanan kat awanan. Ngem. Bigla mitlaing manong nemi nga da nang ipadamag kanyak. Nga. Adda ka nun ni Eli dito'y Hawaii manong nemi. Huh? Oh man, auntie, adday suna nakita. Kino na manong nemi ti ka anakak. Ngem bakamit no. Dan asawa na nga imay dito Hawaii. Kaya apay nga saan ka makisinarak ang kuhana. Tapno maamuam. Babayin titulong nga rin ti ka anak ak manong nemi kat kasto ni tinagsakwi di makitak ni Eli. Manong nemi kasto na iti pa naginarakop mi ka ni Eli. Naginarakop kami iti nakairot manong nemi. Kaslasanak pa lang nga mamati. Eli. Yung karigatak ti dimanon dito eh. Damno ni kasta. May panagdek ko. Nga ore no kasano. Ore kasano. Iti kaadayo na. Iti amin na pamuspusan. No talagang agtarigagay ka. Kat kabay lang mga pamuspusan. Will you marry me? Punta ka dito ng ko? Nga dito tibang ng bagaam. Ewan ti sa baling ipatpateg ko na sa nga siksikan, Jean. You're my first and last love. O kasano petipig sa tibagyo yung mga yat amang karakrak ti ka rin karita. Sandan to ngagbalik. Tas ikatin na ikari nga para kanyak.
Kan siyak mo tinekari para kem ka. Itiag na yan. Till death do us part. Kasta akbat dahili. Inure ko ti panawen nga kita tamanen tap numatong palda kiti karin karita. Karin karita tunggal mes sa kadata. Ulitek. Will you marry me? Yes na yes. Kinanak matan manong namingin sumbat kat dinteng nga roday nga aldaw Oktubre 24, 1970. Kat nagkasar kami iti Wailoa, Hawaii, iti Filipino United Church of Christ manong naming kinili. Nagarakragsak kami. Tada kami mitlaing tinagkatuluyan manong naming. Iti likodan nga adu dagiti kasla. Mayat, dagiti pasamak nga mayat, nga maggupid dan yaman arik namin. Iti panagasawa min, manong nami, kiti Eli, nagtrabaho ak, iti may sa nga care home, nagtrabaho mat ni Eli iti Waho Sugarland Company. Naragsak kami. As in nga nakaragsak kami manong. Ngayam nagbalaw kami manong. Tati pa naglabas ti panawen. Ti tartarigagayan manong nami dagiti agasawa ti maadaan iti anak. Ni maapol matlangin. Diyak matlangin ipadamag manong nami kini Eli nga aginawakon. Kan uray dagiti makamamukan niyak, dagiti kakabsat ko, naganak kanyak, kan dagiti kabagyak nga dagiti Hawaii. Jean, di ka madlagsikugan. Diyak man mo. Sampai siguro panawan. Sapo. Handa na gini kakabsat mo nga nalay nga pumutok ka nalay nga ganak. Handa kamot nga sa ngagsikog. Di ka magpa-check up. Insingasing ko na ito ay manong name kini Eli. Sampai siguro nga panawan, Jean. Tapnog sikog ka. Yung napiminas no. Mamantahan babae hindi doktor. Di ka kalik-kalik ako minti anak. Kahit ko launay. Hindi ko man pala pressure ta ka. Ang agdadan na ako makit at ako alaktan. Kita man nung tawanan. Napacheck up ta. Kanuan yaman, ti resulta, ti panagpacheck up ta. Agkarita, nga nakasagana ta nga umawat ti kinapod no. Nukas pagadigan lang. Nagpa-check up kam nga rod manong nami kat kastaunay ti dagsen ti sannaay ti asawa. Iri manuktalan manong nami nga iso ni Eli taada diferensya na. It's okay, sweetheart. Okay lang. Saan ka kumangag sannaay kasta? Just smile. Kaslawan sa serbit pa ng asawa ta. Unawanan ta ti anak. Okay lang. Samat kat nga tilaing anak timang tadragsak dagi asawa, di ba? Naragsakak, gabutad ka. Kasta ko mga ti kinaragsak mo. Mga dapta. Kaya't ti asawak nga mga dap kami manong naming masinot at dapamin. Diyak kayat idi manong. Kasladyak namin kayat nga agtarakanak ti sanga nagtawod kanya. Ti kayat ko manong naming kat siyak ti mangkarga, siyak ti manginaw. Ngam kasano. Insingasing na pa'y manong naming nga maaramid ti artificial insemination. Ngam talaga diyak kayat. Ngam tinagtungpalan na manong naming kat imanugutak. Nga mga dap kami tada yung padamag kanyak ni Eli nga dakas nga damag edya sa Nicolas, Ilocos Norte sa Pilipinas. Ano dati nga dakas nga damag ibagbagam? Diya kasinsing ko. Kaan anak na. Ngam na disgrasya nga natay. Oh my! When
Kasinsin ko. Kaan anak na nadisgrasya na dya was 90 sa Nicolas. Naglugan ti jeep, nagtugaw iti sango, kita naipurwak, edita makidinong parte nagluganan da. Dead on spot ti kasinsin ko. Oh my. Kas laglulukan matiriknak, ediday nga namuak manong. Tati pinanunot ko. Kasanun dya maladaga. Kasanun ka natin dya anak na. Manong nga bulan nan dya maladaga nga inulila dya kasinsin mo. Dinamang ko. Walo pa lang nga bulan. Nakakasimet. Eli, agraman ti pamilya, ti kasinsin mo. Nakakasid ah. Kahit ko nga tulungan, Jin. Rumbeng una si Tart. Tulungan ta ida. Agaman at. Tanasyat ka karikidi ka pagyaki dyan sa Nicolas. Kahit sabi ko mata manugot ka nga mangadapta. Kahit kung adapan ta dyan madadaga. Lalaki. Ha? Jerry ka nung tinagan na. Gapati kasta ka sitwasyon manong nami manugot akon. Tinulungan mi nga rod manong nami dagiti nagbinatay nga pamilya ti kasinsin ni Eli. Kat kalpasan na ditoyan nga manugutak nga mangadap kami iti asawak. Kat babayan ti free adoption. Pinitisyonan mi nga rod ni Jerry. Kat dimteng da dito Hawaii kadua na ti katugang ang babae nga ina ni Eli. Manong nemi, iti dumtengin ni Jerry. Iti obek nga sakroyen. As na nagsublin manong nemi tinananay nga ragsak mi iti asawak. Siyempre, taadan anak mi. Adan maladaga manong nemi nga tagibiyek, asikaswek, padakilek. Nasyak to siyempre ti mamulagatan na nga ina. Nga ninto Eli manong nemi ti mamulagatan na nga ama. Naragsak kami nga, gabatadan anak mi, ngam kunada, kurang kano tamay maysa. Mga dap kay pa maysa, tapno da kapsat na, tapno dua. Gabata, lalaki, mga lakay mat ti babae. Pag-isumat manong nami nga dumteng dito Hawaii, ti kapsat ko nga ni Aprim. Nga napanangala, itinayon digit anak na nga dadya Pilipinas pay laeng tapno makaumaydan dito Hawaii. Ti kapsat ko manong nami kat sangapulo kat talo ti putot na. Nairanamat idi manong nami ti maysa nga anak da, nga kaanak ka, kadadanak ka na nga sakit na. Nga iso da ito ni Levi. Manong nami nagpatulong ti kapsat ko para ti panakpag-aagas ni Levi. Kinidaw kumit iti asawak nga tulungan mi eda nga mangpaagas iti anak da. Sweetheart, please, urisan kag please, Jean. Imanugod ka nga tinulungan tad tiyak dahil kabagyak sa Nicolas. Hindi automatic nagtinulong tamit nga duwa para iti ka anakam. Ti anak ti kapsat mo. Tapno alalisto manong nemi kaya nalaklak ka di magkastos iti pa nakaagas ni Levi. Masapul manong nemi nga adaptaran mi tapno makuna nga anak mi. Kadanya pa nga rin tinururay da, uwan ko na da nga dagos manong. Duwan ti anak ta, sweetheart. May isa nga lalaki, may isa nga babae. Iso nga lang ta, inauna, di jay naud-udi nga datang. At inaudi jay muna, inaudi ni Jerry. Inadap mi, manon nemi ni Levi, kat naimbagan ti sakit na. At dan may kaduwang anak mi, akabsat ni Jerry. Anadan tiragsak mi taduan di kita anak mi manong nemi impateg mi ida kaspudno nga nagtahod kada kami. Ket iti dadakkel da. Jamo tasameten nga langed kada kwada ti kinapudno. Nasaan nga da kami ti pudno nga naganak kada kwada. No mapawawagan na kami ti daddy kan mami. Why manong? Ngem oray no kasta manong nemi talagang emparik nami kadakwada tipudpudno nga ayat kan dungo. Akas maspay itipudno nga naganak.
Kanin barik namet da Jerry kani Levi manong nemi ti panang bigbig damet kada kami apud nung nga naganak kadakwada. Narik nami met ti kinapateg mi kadakwada. Katapno adadda nga maipaan mi ti amin nakasapulan da kita anak mi imbes nga trabaho ak iti home care manong. Nangipasdek kami apaya na mismo, ti bukod mi nga home care. Ket kasta nga ron tinapasamak. Imaduntiing kami nga gasawa, nakanamnama tinarandag ang masakbayan dagiti dong anak mi. Kinapudno na manong, panangipakita mi pa, ti panangipatpateg mi kadakwada. Impaspasyar mi dagiti anak mi tinaduma-duma na pipintas ng lugar. Dito ya Amerika, manonemi. Sa alangan dito Amerika, itinaduma-duma nga pasit ti lubong. Nakarakragsak kami. Ti makadakas manong. Nagbaliw ti amin. Nagbaliw ti amin ko nak tayo di agga. Nagreduaren ni Jerry iti elementarya kat sumrek iti high school. May san nga teenager. Idita. May barkada maten manong naimi. Naibarkada maten manong naimi kadagiti mading nga barkada. San maten nga anawa manong. Di na pa yun, awang madlaw mi pa yan, manong nemi nga awanan, respeto na kada kami, nga nagadnakken ko ano. Sabalin manong nemi dito, naturong na. Uwin, saan nga nasingpet ni Jerry? Saan na nakas-idi nga nadayaw? Na-impluensyahanan manong nemi kadagiti agtutubo dito Hawaii nga slawanan ti respeto da kadagiti inauna nga misuda. Adon manong nemi digiti gulo nga pakiramramanan na. Maayaban kami ti eskwela. Una saan kat mapami. Mapami iruar iso na iti pagbaludan manong nemi. Ado nga pamagbagaken pa nagpakpakaasi mi kang kuwana tapos nikasta kita idyan na timadi nga barkada. Nagparikot kami manong naimi ka po iti palaki barkada na. Nagbalinan nga buong ti ulo mi ni Jerry. Ado lagi di pamagbagahan mi kang kuwana pa nagpakpakaasi mi nga daywan na ti barkada. Nga wang kumati sa bali nga ramidan na di mangipasdek ti panagbasa na. Ngam nagbali nga natangken ti ulo na. Nagbalin nga naloko, manong nini. Kaya di may sangal daw kinasarita mga manin nga naimbag ni Jerry. Ulit-ulitin mi nga amuin, noon niya talaga ti problema na. Apag nga kay lahat baltang nagbalbaliw nga kaslag rebelde. Ada ka di basol mi kang kanak? Ada ka di saan mo kayat? Ada ka di naamuam nga banag? Uno pasamak nga? Di mo kayat? Edita, imbaga naman ng nemi. I want to meet my royal father in the Philippines. Ha? Nasdaw kami na nagkinita manong nemi kini Eli. Eli, Jean. Come again, anak. I said, I want to meet my real father in the Philippines. Di talaga yan. Really? Yeah. Sure, okay. Hindi nagbakasyon sa Pilipinas. Binagik mo ta kinunawa nung name. Manong name, rabang namat namin at paiso. Kunami ti asawa. Yan tangay, naamuanan, iti pailaeng, nga saan nga kami tinaganak kang kuana, no, ang bay ipatag mi isuwa na nalabas pa yung pudno. Karbagan met, ti anak manong nemi nga makakita, ti pudno nga amana, kandigri kahapsat na. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, nag-apply kami iti 1 month nga bakasyon. Nagbakasyon kam nga rod manong nemi da kami nga talo. Siya, ni Eli nga asawa, ken
ti anak mi nga ni Jerry. Kaya nagtaros kami siyempre ti San Nicolas nga ayan ti budno nga amana ti kakabsat na ken kastamat ten kakabsat na iti ama taadan stepmother na. Kat kastawan iti ragsak dagiti tinadanon mi nga kapamilya ni Jerry na ginarakop da iti pudno nga amana ken di kakabsat na iti ama kinina ken di kakabsat na iti ama ta nag-asawa idin ti pudno nga amana. Makita mi tiragsak na manong nemi. Agad naragsak kami mata siyempre. Ta makita mi tiragsak ni Jerry. Pimasyar kami met dito lapas, manong nemi, ta siyempre nakmasarungkaran adi di kakabagyak ken kalugara. Ken pambarak meten na edad at sarabok kadakwada, sarabo mi kadakwada. Ta sala nga di San Nicolas manong nemi iti nagtadan mi kadagiti sarabo. Makalawas sakbay nga malpas ti makabulan nga bakasyon mi, imbaga mi idiki ni Jerry manong nemi nga na naka-schedule nga panag-tour mi. Wain, panagpasyar mi. Kat siyempre itugod mi suna. 1 week. Sakam to subli sa Jaway. Manong. Mapangkam sa di Hong Kong, kanda dumapay nga naka-schedule na pagpasyaran mi. Sakam to nagsubli di Hawaii. Ngam nakitut kami nga agasawa idi baga na maten nga dinan kayat tagsubli ija Hawaii. Ano ito ko na? Hindi mo kayat tagsubli sa Hawaii, anak? I want to stay here in the Philippines. Kinunana. Kahit ko dito'y taada dito tipod nung ama. Kinunana pa eh. Nakasurusuro pa yung agsaot ilo ko. Agbatbata kami yung nagsana ay ngagasawa, mapukaw mi ka din tinadap mi nga laki nga anak. Pinadas mi nga na ayong kaskas di nga ked-ked. Iso nga tinaramid mi, imbatyan mi manunemi. Wain, imbatyan mi, ti abirat ko akayo ni Eli ti kwarta. Ta just in case, gagbali ti desisyon ni Jerry. Agpamanila da, inton malpas ti panagpasyar mi, tabareng no, makapagkukuyo kamit lang agsubli, ije Hawaii. Kaya no ba sa ami akadua ti anak mi, ti panagpaspasyar mi, karigatan mi laeng, nga pinaragsak ti bagbagi mi ti asawa. Kaya din tagsubli kami ije Manila, at damat na ni Jerry mang sabat kada kami. Nagbalbaliw nga ta, ti desisyon na. Damat na Jerry, anak, isumbat na tinang sabat kada kami manong. Kaya imbaga na manong nemi nga sumurot betlang kada kami ngagsubli di Hawaii. Tadinak maanusan ti biyag ti Pilipinas. Kaya di nakayat dagiti masidsida. Nadagaang kanu manong nemi kan awan kanu ti karuda. Agad siyempre, nagsakan kami Tasal mi nga nasken pa nga alukuyo nga dublian ti anak mi. Nagkukuyog kami nga rod nga talo nga nagsubli dito yung Hawaii. Nagsubli ni Jerry ang nagbasa manong. Ti amo mi idi manong nemi ka nagbalbaliwen. Ngem kas di nga naluko sinublian na dagiti madi nga barkada na ken kimarkaro pa. Adun manong nemi dagiti pagproblemaan mi gapo ken kuan. Ket adda dagiti gondaway manong nemi nga saan nga patepelan ti asawak ti agpungtot. Kasi ti maysa nga aldaw manong nemi mas dawak. Ta nakakarkaro ti panagpungpungtot na. Ananawaag ta amang kunak no makaalat ti sakit na ti kasta nga panagpungpungtot. Apay akastoy ka, Jerry. Ano taramidan meya, tapno mapagnakam ka, tapno nagsingsingpet ka, tapno dumngig ka na imbag, nagtungpal ka na kami. Ano taramidan meya niyo? Kakaasya ka mga anawa. Di ba nagpungtot ti asawak manong? Hani, agtanda ka, tapusom, ang mga numatake ka. Huwag ti sarsarbim ngayon, anak. Hani, sa mong saon di kasta, buong ka ti ulo. Huwag ti pakiranudan kang kanganimbag, mangipabain ka.
Gusto na, Eli. Ang tanakang ko na, kayat bilakuman nga nagbati ka di Pilipinas. Ngayon tinagsubli ka dito yung akastoy, papay mo ka na kami. Mangibabayin ka. Buisit ka. Ha? Eli, hapi na sinarapan, di barukong mo. Hapay. Ano ka talag ko? Umayos. Anya, Diyos ko. Kung nagtubay kami, saan na kami nga panawan? Ito rin na kayo sa ospital! Manong naimig po iti kinaloko ni Jerry na atake kat na stroke ni Ellie. Ano yan? Kung naklanog tuloy ko man tiragsak mi. Kalabasan nga nadaan kami tito ang anak. Ngayon niya na ito yung napasamak. Na-stroke ti asawak. Gaputi kinaloko ti anak mi nga lalaki. Katsahanan nga makapagtrabaho pa manong ngayon. Kapungtot ko unay ni Jerry kaputi iso ti gapunan no apay akastoitan ti asawa. Baglaki din ta dati bukod mi nga home care. Manong nemi nga siyempre pamataudan siyempre nagit kasapulan mi. At dati kinigundahoy nga kaluksaw ko launan ni Jerry. Kanuoray ni Levi akapsat ni Jerry kaluksaw na tikapsat na gapo tinapasamak iti amada. Nalawag nga basol na tihamin. Kanadag ko na. Bareng ka no. Nitikas jayan nga napasamak ni Ellie kat iso. Ti pakapanunutan ni Jerry ngagbalbaliw. Nga ta? Sapay ko nga. Kadada ni gidigundaway ngagsangsangit ak nukas tangas asikasuwag ti asawak akasasarita kisuna. Honey, makarikabre ka tumadlaeng. Babaeng ka din napipigsa nga agas. Kan kang runaan ti amin. Babaeng din. Kaasin na po Diyos. Ano sanak, Jean? Ano sanak? Ikarkarigatan ti asawak ka mangibagamanong. Nga tumtum remet nagitiluwanan. UNLE, honey? Sana ka nga baybayan ti Diyos? Kansan ka nga baybayan? At tuyak lahat tayo ti sibay mo. Eksublim tumitlang ti dati akasasaan mo, Ellie. Gani karkararag tayo pa ti Diyos nga sapay kuma tamasilawan ti padunot ti lalaki nga anak ta. Nagsingsing petun. Sapay kuma. Jean, honey. Ket pati ni Levi nga anak mi manong name ket isungmet ti sumublat ket isungmet ti sumublat no ka mga sikaso iti amana. Ken ora isu pay ket kararag ni ti Dios nga sapay kuma na makapag-recover ni Ellie. Ken nagbaliw kuman ni Jerry nakapaspas nagting ka magpanangikararag iti amin manong. Kadanyan nga ragsak mi tapinat ganti Diyos ti araraw mi kan kuana. Tati may isang aldaw nagraduan idin ni Jerry ti high school. Iti kasladyak mamati iti nasaksyak. Iti na imatangak. Ngagsang sangit ni Jerry nga mga arakop iti amana. Nga kasto iti nangag ko nga dialogue na manong nem. Daddy, I'm sorry. Sorry for everything. Siyak di ka po na no apay nga nagbaling kayo ang kastoy. Sana nga di mga kanagin ipamagmagayo kini mami. Nagbaling nak nga nabangag ngayon anak. Diyak impatek di kiti ayat kan dunguyo kaniyak nga anak iyo. Siyak nga di yuman pud no nga anak. Ngem nakaimbag kayo. Nakasaysayaat kayo. Nakadungtungo kayo. Ngem nagbali nakadagas nga anak.
Ay suka pakawanan na kumalani. Kani-karing ka na kayo, ang kariyak ka na kayo. And please give me a chance, another chance, Dad. Nagbabaliwakon. Kahit ko nga sulnitan, nagitano nga ng kurangan ka na kayo. Kahit ko nga sumadanti kinembang yung kaniya, makawanan na. And please give me another chance. Please, Daddy, please. Yes, anak. Everybody has a chance kang balbaliwala. Nagyaman kami kang kanak. Nagyaman tayo iti Diyon. Kino naman ti asawa kang nagsangsangit. Nagsangsangit akmat iti nalaos nga nagsako. Gabat apatsek nga talaga ang balbaliwan ti lalaki nga anak mi. Kanin sublat nakmet nga narakop ni Jerry. Naginnarakop kami nga agpagpakawan met kanyak. Dawat met kanyak ti another chance. Kanagkarkarimat kanyak. Huwag anak. Huwag ka nagyaman kami tapinat ganya abo Diyos ti araromi kang kuana. Nga masilawan ti panunot mo. Kanagbaliw ka. Tasampa nga nalalo ti amin, Jerry. Huwag kami, anak. Nagbaliw nga ron ni Jerry Manong Nemi. Katpud no. Empaneknek na Manong Nemi gabot namin pinsanan nga ni Jan na ti Madia Barkada. Intuloy na tinagbasa Manong Nemi. Kat nagturpos matlayang isuna iti associate degree. Aging ka nagtrabaho ti may sa nga grocery. Manong Nemi kas gagangin lang idi empleyado data nga dakkel grocery. Maragsakan kami Manong Nemi nga makakit-kita di pa nang ipaneknek na nga talagang agbalbaliwan. Diretso Manong Nemi. Awanin ti panagin ko na. Aging ka Manong Nemi, makarek-recover metlayangan ni Eli, iti pa naka-stroke na. Tanagkel Manong Nemi nga tulong kang kuha na at makita na nga talaga nga nagbalbalawin nga anak mi. Naikaten ti sa iti barukong na awanan danyaman na sakit, nga marikrik na gabukin ni Jerry, gabatan na paneknekan mi Manong Nemi at talaga nga nagbalbalawin. Iso nakapag-recover matlahing dasaw. Aging ka Manong Nemi nga paslata kayat nan nga ibaga ka na kami. Jerry? At ka di problema manak? At ako maniyam amo ka na kayo manugang yo daddy, mami. Iso na lang ta. Tanya? Asin no? Pilipina ka di lang? Pilipina, nagkatrabaho kami. Isa na lang tang sandak ng kayat, dagiti naganak kini Agnes. Sandak ka kayat? Jerry, anak dya kayat nga problema ka. Gapo kinayat. Ang mga mat no anya mami. Ang mga mat nagsubli ka di dati. Gapo ti pa nagproblema iti ayat. Dati nga kinaloko. Sa itong mapasama kin neta mami, daddy. Tamok ti resulta tinaloko. Anang amin ti sadda nga pangayatan kan ka. Gabo nga rodam mo da nga nadoko akidi. Kasano nga roden? Hindi, ipanaknak mo katakwada nga nasingpit kan. At sa bali ang pamuspusan, mami. Daddy, ano ko man deta? Amo ni daddy deta. Di kami dad. Amom no anyat pamuspusan tapno umanugot di kinaganak kini Agnes. Ngagbaling nga asawa kisuna. Nagkinita kami di asawak Manong Nemi kat nagtungod di asawak. Nung pa ijakmat maawatan no anyat nagkasla nagtulagan da nga agaman. Ngem, inyawi din Manong Nemi
ni Jerry ni Agnes kadi amunan nga talagang agbaling nga manugal mi. Manugot mo lang dikit parents na anak. Awan ti marami dan, mami. Ta intaray mon. At dan apo ko yung iti tiyan ni Agnes. Dito ko namin kani dati nga pamuspusan. Ay, huri mat siya sinot na ganda ka. Talagang umanugod da na ta. Masigugmat gaya man ti anak da. Nagkalay sa nga rod manong nemi da Jerry kani Agnes. Kat siyempre na mamumik di kita abalayan mi. Wen, kat inawat damit lang ni Jerry. Kapata na panik na ganda nga talaga. Nga going straight. Nagbalbaluan kan talaga nasingpeta ni Suna. Irida mo manong nemi ka nakikabalay da kada kami aging nga na-transfer da trabaho di Las Vegas iti sa bali nga branch iti pagtrabahuan da. Ni Agnes kat nagbali nga medical assistant iti doktor clinic. Gabata na kay patakder kami manong nemi ti balay mi di Las Vegas. Wan nga itakit ison ti pagnanaidan. Dagiti agasawa nga Jerry kan Agnes agraman ti nakaalisto da nga nadaan ti lima nga anak. Kitamkad laing manong. Naling matgayang mapumutot ni Jerry. Gabot naling nga pumutot ti pudno nga amana. Nagkadado manong nemi di kiti kakabsat na dita Pilipinas nga tinultulungan mi kan tultulungan mi. La siyempre manong nemi naligat man ti kasasad da ti bihag kat kas nagtulagan mi ti asawa ka ni Ellie. Di kiti kakabagyan na naruna di kiti kakabsat tiya inadap mi nga anak kat tulungan bida. Kasumat manong nemi ti panang tultulong mi kadagidag patulong nga sidag mi nakakabagyan mi di talapas. 5 nga anak manong nemi tiya bunga tayo na ayat da Jerry kini Agnes. Irinto tani Levi manong nemi nga may kadwa nga inadap mi nga anak. At may samat nga US Navy tinaasawa na. Iso da ito ni Mike. Amay sang hygienist iti dental clinic iti US Navy. So nalang tamay may sa tenak damanong, may sa nga babae. May sabat nga supervisor ni Levi titakkel nga department store. Iti San Diego, California. At damatan bukod da nga balay sa Jaymanong. Nakaragraksak kami. Kahit nakapalastarin di kiti anak mi napintasan ti pamilyada. Nga dahi tamatan di ka po naman nung nemi no apay, nga nakapaspasyar kami iti asawa, kaya tinaduma-duma, nga napibintas nga pagilyan. Oen, at anangarod, kata arig na, in-enjoyin min manong nemi iti panagretiro mi. Nakapasyar kami, iti 53 nga pagilyan, iti intero nga lubong. Kaya rin to ta 25 states, kaya nasumagmano nga syudad iti US, iti napasyar min. Awanin ti sa pulin mi pa iti Diyos, iti kinaimbag na kada kami manong, iti likutan ti amin. Taore, no naglasat kami, iti agasawa, ti nagsasarano nga surgery, nagsasarano nga surgery, manong nemi ti naglasatan mi ti asawa. Ngam kaputi kinaimbag ti Diyos, nalasatan mi amin di gitoy. Maangay kumama nung nemi ti 50th wedding anniversary mi, iti October 24, 2020. Iti Hele Kuwa Hotel. For 500 people, upat kumati agapo dita Bakaraken San Nicolas, nga papastor, nga mga solemnize iti wedding baumi. Kaya na umay kumamakiparty. Ngayon gapo iti lockdown. Nag-lockdown ti hotels, kaya lockdown ti umay dito Amerika, magagapo iti pandemic. Iso nga nakanselar. Sayang. Saan nga natuloy. Nagbalin laengen manong nemi nga simple ti celebration mi, ti parang celebrar mi ti golden wedding anniversary mi. Kat itang aldaw dito Hawaii manong nemi, kat iso ti 51st wedding anniversary mi kini Ellie. Kat kapag nagtuloy pa laeng ti kungkunada nga lockdown, iso nga simple laeng manen a celebrara mi ti anniversary mi. No pe kunak, nga simple, ngam naragsak kami. Gabuti dagdama nga agbuibuya kami, agdengdengig kang ka, manong nemi. At dakam amin dito'y balay, nga kaduami di kita inayabam mi, nga kaduami nga magselebrar,
umatanda iti panakaselebrar iti 51st wedding anniversary mi iti asawak nga ni Eli. Simple ngem napintas na ragsak kami. No idi ket kunami nga love at first sight ngem itaket endless love. Gabota awan ti patinggana ti anay at mi ni Eli. Kat di mabubusting kang panagyaman iti Diyos, tada kami matlaing kini Eli, kat daragsak kami unayin. Dimteng man dagiti problema nga nasolusyonan na naroon ti problema mi idi kini Jerry. Nga babayan kini Apo Diyos nga nagtrabay nga nang silaw iti panunot ti anak mi. Dimteng matlaing ti kaslawang panigana nga ragsak mi. Kansaya at tiba abiyag, ti pamilya, abinangon ni Jerry, kastamiten kini Levi. Dito nga ron ti pakasaritak, manong naimi kadagyaman kamunay, kain ka, iti anos mo nga nangurnus, kan nang ibasa. Kahit sabi ko nga, tadamat na ibati mi nga adal, kan pagsarmingan ti biyag, kadaginipada mi nga dimneg. More power to your program, manong, and God bless. Toy nga ron dagyaman nga paghayam mo, Virginia Jean Amudo de la Cruz, tubo iti Lapas, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kanagdama itangag na iti Waipaw, Hawaii.